I pozdrav ljudi, dobrodošli u jednu epizodu na kanalu. Ovdje je Filipa s vama kao i obično i dobrodošli u nastavak igrice Unfair Mario Rage igrice. Ajde da počnemo. 66 puta sam crkao, dobro, to nije ništa. Wolfalo down. Je. Sećam se, gledao sam, nismo. Sećam se da samo ova dva bloka u sredinu su dobre, ovi ostali će se popadaju, tako da sad treba se ide dobro. A znao sam treba se ide gore, nego nisam teo tu, da ne bude da to tu malo pre bilo, to tu nije bilo malo pre, tako. To. Treba ovako, onda tu je. A, daj. Propada kao to sad. Ne! Hajdemo. O ne. Znači, gdje se pojavio onaj blok? Tu. Što klizaš? Nisi na klizanje došao. Sve čekamo da on ode tamo, pa ja ovdje i onda... Sad ne prođem ispod ili gore. Što mi kaže treba je gore. To. A da sam išao ispod. Znao sam! Moj instinkt mi nikad nema. Sad da li ovo propada? Propada. Ovo? To ne propada. Jao. Opa. Jao, sve ovo propada sad. Nismo nešto da oni prijed. Malo sutra. Ovdje sve pada. Opa! Odletao sam u pičku materiju. Nema veze, bar sam prešao. Space! Kornjač izbodi. Bravo, svaka vam čast. Ijo. Lepo sam skočio na početak. Sam trebao da skočim. Ojo. Kako se ne mogu da ga preskočim. Možda ko na Unfair platformer, možda se prođe ispod. Možda da, možda... Da. Ja! No, kako propao kad sam to skočio malo pre. Eto, tako, Srbija. To. Sad. Izvinjam se. Gdje skače? Da. Nisam probao. O! O! Skoči!
Ne sürüyorum? Neću. Pusti se. Ti bude u redu. Pusti se. Što neće skoči? Ću da igram do 100 smrti, onda ću prekinem. Snimanje. I više neću snimati. Planiram da krenem da snimam Hunger Games, ali to Minecraft, ali ne verujem da ću to raditi. Skoči. Skoči. Sad se skoncentriš. Zadnji put. Zadnji! Idemo ja već. Kako ti... Kao što si gledali Filipa Zvirza, on firmar ili još na gameplay na kanalu neće vidjeti. Peace.